Dobar dan i dobrodošli u još jedan edukacijski video. Moje ime je Dario i danas ću vam pričati ponovno o disanju. Nikad dosta o disanju. Zašto? Pa zato što bilo kakva napomena koju govorimo, bilo da je za jogu, disanje ili bilo šta drugo, netko čuje, neko ne. Zato mi učitelji pokušavamo reći jednu stvar na puno raznih načina da ju svi vi možete čuti i da što brže ju primijenite i shvatite. I danas ću pričati o disanju, znači toj sinhronizaciji disanja i pokreta u jogi. Vrlo kratko, vrlo šturo, vrlo direktno, vrlo jasno da možete primiti odmah. Pa idemo. U jogi imamo udisaj, izdisaj i zadržavanje daha. To su neke tri faze disanja. Udisaj radimo kad se tijelo otvara i širi, izdisaj radimo kad se tijelo skuplja ili savija. Udisaj radimo kad se tijelo širi, izdisaj kad se tijelo savija. Udisaj širi, izdisaj savija. Kužite me? Kužite. Zbog čega radimo to nije današnja tema, to ćemo proći na nekoj drugoj edukaciji. Sada, današnja tema je ta kada kreće dah, kada kreće pokret, kad je gotov dah, kad je gotov pokret, koliko traje dah, koliko traje pokret. Ja ću reći ovako. Moja vizija učenja, kako sam ja najlakše uspio dobiti to kod polaznika, novih početnika, da što brže shvate kako se diše, je to da je to recimo kao ples. Prije joge dva partnera, muškarac i žena, se spoje. Znači prime se u neki početni položaj. Tako smo mi prije prakse zajedno i krećemo iz nule. Dah i pokret kreću zajedno. I sada ovako, dah je muško u plesu, pokret je žensko u plesu. I sada, dah krene prvi i odmah krene pokret. Znači muško krene voditi i žena ga prati. Dah krene voditi, krene i pokret i kad je dah gotov sa pokretom, kad je muško gotov sa pokretom, žena je isto tako gotova. Muško opet krene dalje, žensko ga prati. Udisaj odmah kreće dah, udisaj gotov, dah je gotov, odnosno pokret, izdisaj gotov, pokret je gotov. Malo naglašavam da me čujete usta i ali. Pokret prati dah. Koliko dugo traje pokret, koliko dugo mi idemo dolje ili se spuštamo polako, ovisi koliko vama traje dah. Znači, dah diktira brzinu izvođenja pokreta. Što ste mirniji, što ste opušteniji, to će pokret biti polaganiji, sporiji. Što ste umorni, što je asana teža, biti će pokret malo brži. Ok? Nadam se da vam je to jasno. Znači, samo zamislite ples. Joga je isto neki ples na prostrici, igranje pokreta, daha, tijela i svega. I znači, taj dah nas vuče, taj dah nas gura, taj dah nam pokazuje kada krenemo, koliko ćemo trajati i sve to skupa. I mi ga pratimo lijepo pokretom i to je neki sklad, sinkro lijepog daha i pokreta. Ok? Nadam se da vam je to jasno. Ako nije, pišite mi u komentare dolje, ja ću probati ponovno, ići ću iz 1000 kuteva, dokle god svi ljudi na cijelom svijetu koji pričaju hrvatski kažu, kužim, sad mi je jasno. I nikad dosta govora o nekim stvarima.
Ok, spomenuo sam zadržavanje daha. Zadržavanje daha kod pokreta se događa kad nam je teško podignuti neki dio tijela, kad nam je teško pokrenuti neki dio tijela. Primjer, recimo, kod podizanja noga. Jedna noga uzudi se gore, izdi se dole, to je ok, gotovo nikom nije teško. Druga noga gore, druga noga dole, ok. Postaje teško kada radimo zajedno. Uzudi se gore, uzizdi se dole. Zašto? Zato što je poluga velika, zato što je težina nogu velika i naravno moramo aktivirati više mišiće i postaje nam teže. Isto kao kod dizanja utega ili bilo čega druga. I onda da bi čuvali leđa, pogotovo kod ovog pokreta, mi ćemo napraviti udisaj i onda dok zadržavamo dah nakon udisaja, podići ćemo noge gore. Uz izdisaj ćemo ih lagano spuštati dolje. Udisaj, da pokažem, udisaj, pa dok zadržavamo dah, dignemo noge gore i uz izdisaj dolje. Ok? Zašto? Da ne idem duboko u anatomiju, fiziologiju svega, kada radimo za zadržavanje daha poslije udisaja, događa se intrapleuralni pritisak. Isprve sam to rekao. Pokušajte vi 3 puta zaredom, nema šanse. Znači, događa se pritisak gdje je lakše podignuti više kila. I gdje je sigurno da tijelo neće puknut i da se ne bi desila ozljeda. Znači, bilo kakav pokret da vam je težak, možete staviti recimo tu dolje i da vam se teško dignuti gore. Napravite udisaj i dok zadržavate dah, dižite se gore. Dok zadržavate dah, pružate noge. Ili uz udisaj pružate, izdisaj vraćate. Shvaćate me? Znači, u bilo kojem pokretu, ako vam je teško dignuti nešto, ili ako dižete kod kuće nešto teško sa poda, probajte udisaj i dok zadržavate dah, podignuti to gore. Vjerujte mi i vidjet ćete sami, bit će vam puno lakše. Ok, tako da idemo sada sve to skupa ponoviti vrlo kratko. Znači, dah i pokret su jedno, ali nešto mora voditi. Po meni, drugi će reći pokret vodi jer nam on govori gdje da idemo. Po meni, najbolje kako sam uspio učiti ljude sad već otprilike 15 godina rada, najbolje mi je bilo to. Znači, oni su jedno i plešu. Dah je muško povede, žensko ga odmah prati. Kad je muško gotov sa pokretom, isto tako žena staje. Znači, dah je gotov je pokret. Idući dah, izdisaj, udisaj, muško ponovno krene, žensko ga prati i kad je gotov, muški sa pokretom, gotova je i žena. Udisaj gore, izdisaj dole. Da li oni isto kreću? Dah počinje za pola milisekunde ranije ako ćemo cjepidlačiti, ali da, u isto vrijeme kreće udisaj i pokret, kad je gotov dah, gotov je pokret, izdisaj, dah, pokret kreću istovremeno, kad je gotov izdisaj, gotov je pokret. Koliko ćemo se brzo gibati? Ovisi koliko dugo nam udisaj traje ili izdisaj i kada podižemo neki dio tijela ili bilo šta drugo, ako nam je teško, radimo udisaj i dok zadržavamo dah, podižemo noge, tijelo,
ruke, bilo što ako nam je teško ili neki predmet u životu. Ok? E sad ovako, za kraj moram to reći. Ne želim raditi dominaciju da je muški dominantan nad ženskom. Iako ne mislim to, ja radim sa puno žena, isto ih cijenim, nemam da je muško bolje, žensko lošije, ali nažalost, da neko ne bi napao, moram reći, nije mi prioritet muško, a da je ispod žena njega i da je ona manje vrijedna, nego jednostavno kada se pleše u plesu, barem ja tako znam, muškarac vodi pokret, odnosno vodi ples, žena ga prati, pa sam zbog toga rekao. Ako se iko nađe uvrijeđen, molim vas nemojte, jer to je moj način kako da vi razumijete bolje jogu, bolje disanje, bolje ovo. Ponavljam, ne radim razliku između muškarca i žene, ali zbog toga da vama predočim bolje, ovo je jedan od načina kako ću. Eto ga, to bi bilo to. Hvala vam puno, pokušajte sada raditi to, pokušajte si to vizualizirati, vidjet ćete, ja se nadam da će vam to pomoći i to bi bilo to. Želim vam ugodan dan, nemojte zamjeriti ništa, ako ste zamjerili, a ja vjerujem da niste, budite zdravi i sretni, budite dobri prema sebi i svima oko sebe i vidimo se u sljedećem edukacijskom videu. Pozdrav svima, bok!